Ibihe byiza kuri wowe ufashe umwanya wawe ukaba ugiye kumva amakuru ya Kasas Today muri Showbiz Live. Ugiye kubana nanjye Intore mu mfura Silent Fire at your mind a billion African black dream boy and be joy speaker boy alone to make a road up to Kalas Jimnos Pama Fit antagonist. Reka tuvugane kuri iyi nkuru yacu dufite uyu munsi muri Showbiz Box. Ni nyuma gato yuko Jay-Z ashinjijwe gusambanya umwana w'imyaka 13 mu mwaka w'ibihumbi 2000, ikinyamakuru SHOWBIZ cyakuye izina rya Jay-Z mu mazina ya Beyonce. Ibi ni bidasanzwe kuko SHOWBIZ yari isanzwe izwiho gukora intonde zitandukanye. Yakuye izina rya Jay-Z mu mazina y'umuhanzikazi Beyonce. Ibi byabaye nyuma yaho uyu muraperi ashinjwe gusambanya umukobwa w'imyaka 13. Ibi bari kumushinja bavuga ko byabaye mu mwaka w'ibihumbi 2000. Aha Jay-Z yari atarakundana na Beyonce ngo bagere no ku rwego rwo kuba babana. Nyuma yo kurushinga na Jay-Z mu mwaka w'ibihumbi 2008, Beyonce wari usanzwe yitwa Beyonce Giselle Knowless yongeye izina Kata ry'uyu mugabo we usanzwe yitwa Shawn Kata mu mazina ye. Kuri iyi nshuro ubwo ikinyamakuru SHOWBIZ cyakoraga urutonde rw'abagore barangije umwaka wa 2024 ari indashyikirwa, cyakuye izina rya Kata mu mazina y'uyu mugore. Bamwe mu babonye ibi bakananariza cyane bakora ubusesenguzi bwabo bwimbitse bakoresha internet, bagaragaje ko iki kinyamakuru cyabikoze gishaka gutandukanya Jay-Z na Beyonce bitewe n'ibi bihe barimo aho bugarijwe n'isi yose ku cyaha Jay-Z ari gushinjwa. Naho abandi bavuga ko n'ubundi SHOWBIZ isanzwe yandika amazina ya Beyonce Knowless gusa nyuma y'ibyo hari inkuru yahise iboneka cyane iki kinyamakuru kigeze kwandika kuri uyu muhanzikazi Beyonce ubwo yashyiraga hanze umuvinyo we yise Sir Davis. Iki kinyamakuru cyamwanditse mu mazina ya Beyonce Knowless Kata. Kuba mu nkuru ya Beyonce yanditswe na SHOWBIZ magazine hatariho iri zina Kata ry'umugabo we Jay-Z, naho Jay-Z we icyo yakoze no kwamaganira kure ibingibi byose, abyita nk'ibinyoma ndetse kandi anabifata nk'ibinyoma, ari n'ibintu byaje kumurakaza bigatuma avuga amagambo akomeye cyane avuga ko aho yavuye adakina imikino nk'iriya yo gufata abana batoya ku ngufu no kubahohotera, ahubwo we kode ikaba n'ihame ry'yakuranye ari yo gufata neza no kurinda abana batoya atari ukubasambanya. Couple y'uyu Jay-Z na Beyonce imaranye imyaka 20 bakundana ndetse kuri ubu ngubu babana nk'umugore n'umugabo, aho bafitanye abana batatu. Uwa mbere mukuru ari we Blue Ivy wakinnye filime mu minsi ishize bita Mufasa, ndetse n'Impanga Rumi na Sakata. Kuba iki kintu cyabaye cyateje magarara ku mbuga nkoranyambaga ku bakunzi b'iyi couple, abakunzi b'umuziki wa Jay-Z ndetse n'umuziki wa Beyonce, twongeyeho n'abakunzi ba sinema bakunze filime ya Mufasa. Uyu mukobwa wabo aherutse kumurika Blue Ivy ntago bari kubivugaho rumwe kuri iyi nkuru ikinyamakuru SHOWBIZ magazine cyanditse kuri Beyonce hatariho izina Kata. Ngayo nguko yari amakuru twe tugufitiye mu kabox. Yari Intore mu mfura mwahoranye Silent Fire at your mind a billion African black dream boy and be joy speaker boy alone to make a road up to Kalas Jimnos Pama Fit antagonist. Don't sleep when you get him, hug life as I am alone.